Karbi Prime tama birta long pen kato kavya phantame kardom na pajrek long tangte pini Karbi Prime tama birta arjuik thao APHLC Rataria Stong Atom Karbiang Long Lapen di Mahasaw Along Ria Pham nang kapanong pi Article 244A na patun pi serak nang chipu non malam katisong dodi sangse apora hot pinile thaw setame Rongkhang MSC constituency ke parlo Satgaon Ahawara longta Masrali kedopora hot rai komasa khiatom ing tangkring pen towar phandonsi bangpli APHLC Stong japot ma phan rai komasa khiatom pen kenep kangnang ponche ka birta nangle APHLC Stong Atom Pen Pinila Bangso Masrali Kidambo Mapora Hot APHLC Meipu Jai Kathar RAS Retired Pen Masrali Tengchia Toki Khanpuna Tenke Tribal Ake Atuma Phan Nang Kepanong Pipon Article 244A Implement Serak Nang Jipwa Phansi Niletom Bangso Masrali Kepadu Bon Tame Halapu Raiko Masaki Atom Penapangke Kaibong Heli Hehuisi Kachiwan Niletom Ke Ingpin Ihong Nata Chiwan Lepusi Lampi Jaipon Ninging samjin pensi la autonomous state ke hang akam la pensik sidul ke pangtang akam nilitum dak klem lo Satgaon dak Rongkhang homosti nilitum aphan la BJP atum la armu okso tum han toisi magistrate tum han toisi nilium hanang pekhang dun lo hor pangri a pulis abang ta hor kangri atum si ni tum hanang toy lo no arlo so tum handa ing bay lak det lo latum ke chok chia kam klem lo arlo so police chewan sitap arlo so police bang e thom vet hala pin so tum ing bay lak det lo arlo so tum phat Halapo Masrali Kidambo Mapora Hot Rai Komasa Khiatom Pen Masrali Long Towar Phandosi APHLC Stong Japo Navakanta Kathar Gulson Timung Humbor Sing Rongkhang Mohon Teron Kadro Kawe Bangpria Bangpuat Maphan Rai Komsa Khiatom Pen Nep Ingnang Dum Cheksi Dongkamokam Police Outpost Along An Pondet Lo Anta pisung lo la pen dak ke do amen nili jini uledet lo rani kropi la pen ke nang dimen ke Lili hai sikaderapi atum phan anta ing bailo saplo la tum phan police tum hor junsi lasi ne hor ki jun ang nim plung kangjang ala hor ki jun la potsi ni tum la ke oppose lo ni tum protest lo la ni tum ke constitution ating ben si ke claim sita arnam hempuar nam nagerap dun penapot nilitum rally bang ta dutun det lo kalima kala lagi arnam hempuar nam hananong betelo nitum phan ha battery mic tambang hola mic anta battery mic anta pon et la police atum la pen bang trok sia phan ke arrest pen pon det lo non rosing leng pia phanta police tum theng lo la pen alang li he sendel ta insek lap lo la pu a pe rita vung lo la pen la son si arlo so tum phan oi nyai lo oi tasar Halapo Masrali Long Swalo Atoma Phansita Me Rai Komsa Khiatom Pen Kapisung Duna Puthak Ningkang Samse Lampe Swalo Atom Pen Chepaklang Pon মা দেতা আছে ভাই ভুনি আছে আমি তো আনলিগেল তো খুরতুরা নাই নহয় আমি তো রাইট আছে আমার সিক্স তো রাইট আছে আমার লোক নিজে খুঁজিছে যে পাবলাই জি আছে এটা আমি খুঁজিছে হ্যাঁ এনেকে মাইকি মানুহ বাতক পেলাই দিছে আপোনাকে ভাল লাগিছে Rai Komsa Khiatom Pen Masrali Long Towar Phandun Data Pianta APHLC Stong Atom Pen Akate Songa Bangke Aphichi Rui Repin Pen Masrali Chipachun Pon Pamelo Pini APHLC Rataria Stong Atom Pen Kate Song Jutte Rapi APHLC Meipu Jai Kathar RAS Retired Pen Karbiang Long Rata Phan Perang Kya Thingwa Long Pen Ke Thang Kona Hor Alampi Arjupon Exithang Ninging samjin pensi la autonomous state ke hang akam la pensik sidul ke pangtang akam nilitum dak klem lo Satgaon dak Rongkhang homosti nilitum aphan la BJP atum la armu okso tum han toisi magistrate tum han toisi nilium phanang pekhang dun lo hor pangri a police abang ta hor kangri atum si ni tum hanang toy no arlo so tum handa ing bay lak det lo latum
la tum ke chok chia kam klem lo arlo so police jewan sitap arlo so police bang et homvet hala pin so tum ing bai lak lak den lo arlo so tum phat la pen ni li tum a benar taning sek dun pet lo อันนี้นะท่านได้สาลีไบเดอร์ค่ะ lili bai do phan sap lo la phan pe grab pit lo a sendel ta wung plot lo a sendel an ta ing sek lap lo la si lili be pi phan body la son ki vi lo anut ka prek a phan ta hala Argentina man ni tum phan ta pisung lo la pen dak ke do amen ni li chini un edet lo rani kropi la pen ke nang di men ke sikaderapi atum phan anta ing bailo saplo la tum phan police tum horjun si la si ni hor ki jun ang nim plung kang jang ala hor ki jun la pot si ni tum la ke oppose lo ni tum protest lo la ni tum ke constitution ating ben si ke claim sita arnam hempuar nam nagerap dun penapot nili tum rally bang ta do thun det lo kalima kala lagi arnam hempuar nam hananong betelo ni tum phan ha mic anta battery mic anta pon et la police atum la pen bang trok sie phan ke arrest pen pon det lo non police tum theng lo la pen alang li sendel ta insek lap lo la pu a pe rita wung lo la pen la son si arlo so tum phan oi nyai lo oi tasar lo ni tum phan tribal tum phan oi tasar lo ami aji Meghalaya Longri Ribhoi District Aparlo 10 Jirang LAC constituency Aparlo Birnihara Long Pini BJP Song Pen Kachetoy Duna candidate Ria Sangma Phan Kapadusi public rally Kapitapong Labangso a public rally along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Pen Chenglok MP Horen Singh Bay MLA Vidya Singh Ingleng Lapen MLA Rup Singh Teronatum Chetong Tunsi Meghalaya along Rialong BJP Sarkar Kachari Long Japan Labangso Arelia Long Chetong Tun Public rally along Assam Chief Minister Pen Kaning Jepon ke Assam along rialong Kaching Thur Penang Andolong lake Prime Minister Narendra Modi Kachrak ke doko kajoklo lapen ke Meghalaya along rialong Assam ason Kaching Thur nangji pulote Prime Minister Narendra Modi aphan dengra BJP aphan pahai non pusi rak atheng no lam jaipon Tangtenan malam sopora phan birtamo ington iksna আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dienamo phe pothot birta long wang triklom APHLC Dhansaria ro atom pen dual water idea pothak pini pherangkia mai ke pha pherangkia mai along APHLC Dhansaria ro meipu Mohan Singh Togbi women wing meipi Aitina Timungpi Dardali PS Garbostia meipu Long Sing Rongpi lapen ari sang atom pen kapachini ponke Meghalaya along ri aduya hoy ke dai kido Karbiang long atom voter ID Karbi Anglong anatado lapen Meghalaya anata voter ID ke dodun pokajok hinini voter ID dokoklo lasi Meghalaya anat a voter ID abang ingthan pet si Karbi Anglong anat pichot nangpo Meghalaya anat vote pidun bom pulote muafike Meghalaya alongri nang palupon detpo lasla so puthak Karbi Anglong Autonomous Council ke thekiding atum lapen law and order atum langdun pamni nang jipusi alang litum pen pherangki amaya long nimje alam में इलेक्शन ले है नॉन मेघालय असेंबली इलेक्शन लासो नॉन इंक्वायरी प्रॉक्सी लोकु इलेक्शन आनी बनते लासी दा गिद्दु कार्बी आंगलोंग किद्दु
border long gitu jitu amuni itu itu dual voter list voter ID atau mana double voter le maksud bangke jadi latum bangke hapusi vote ki jok omdi kuya Meghalaya long jadi laso bangke demokrasi long bangke la bangke aron kali illegal lagi jadi ini tum laso bang pudan di lasi laso bang claim ke nang po illegal kam bangke ate pima along kapek ta laton lang po angke lason pe claim dat al kapek border area long ta laso bordering do kapek district long ta border area long lason dual voter ID laso itu elong jog det laso bang claim ke nai dat Karbi Anglong arat tu mangke Karbi Anglong election lo si dasit vote ki jog nuko angke Karbi Anglong muni sahako well itu Meghalaya long vote ki jog ji pu bangke lake chok ki det bola mangke lagi illegal lo lasi illegal kam mangke la bangke claim nang ni laso bang sini tu udanji ate pima laso bangke mu next election ta lason dolipo angke nonde kerelo kapre election huta lason dokogi lasi laso bang paveder nang po laso bang sini tumpu damji pilo no heta rong sorche than lo la soputa lasi la jitu law and order la tumbangke la detain kuri nang po hala border area long la su tonun si la election ani bangke la tumbangke metha duty law and order tum siklem nang po la penke district administration la hai tumta chelang chari du nang po la so da amunit west Karbi Anglong amunit tung ha Meghalaya long ke bhut pajar long de nang po la lo alam ke lasi hadak gitu border long constituency sebab Chinthong constituency hadak ba Amri constituency punon hala border long ke do constituency MAC punon IEM punon MLA punon MP punon ba CM punon ladak mangela so bang paklem long de nang khangun check nang ko lasi ni tu hin pen la pachini lo laso munon pita laso ave det nang po laso kotona bang son bang ke lasi ni atu itu dak Karbi Anglong BJP tim Karbi Anglong atum bang hapu bang ceram de dasi lason dual voter ID voter jitu dual voter list voter ID tu mangke la bangke kham khe de nang po ada detention camp binang po border lo lasi latumta itu law and order tum han direction pinang po laso bangke khang nangji pu laso bang hala detection camp hadak BC laso voter ID bang khang lag nang po lagi illegal pinang voter ID bangke lagi illegal lagi lasi demokrasi long aron kali lasi sis de nai labu non alang litum la Meghalaya border long ke do khasiat tum alang litum jongsi Karbi Anglong jongsi alang litum nang dudun lo polo tangte alang litum halapu Meghalaya nat bang alang litum botarai di bang abejar nang popor lo non bang ke alang litum hini do ko masi Karbi Anglong nat chuhet kidam tang election hota alang litum ke punat bang ke alang litum ke boykot ason si do ko lo inut ta jog bang abi angkono na bang ke halapu Meghalaya nanon election hot bang ke alang litum halapu Meghalaya sol lapu nat camping ke wang alang litum bhut ki jog doni alang litum aning khang along meeting ke do camping ke do chonto bangke nilitum exercise bangke lake sapta nilitum mane kache don alam the pin lo kasenon nilitum ka tham the don ji alam apu thak bangke alang litum an chuning ri lo alang litum voter ID alang litum inglong a solong jong salang litum do web jibinong pulang ta alang litum halapu Meghalaya voter ID bangke alang litum
pavilion nang po lalo nilito ni ridam je apha All TY Students Union Karbi Anglong District Committee atumpen umswai lalung em school along 13 biennial conference kapatupana birta nangle Karbi Anglong along kedo akaprek I Students Union atuma sonsi pini West Karbi Anglong Amri constituency kaparlo umswai lalung em school along All TY Students Union Karbi Anglong District Committee atumpen thang niphai ingkora plipen niphai kora pho an ninia baha 13 biennial conference patupon Pini biennial conference ki jut arni All TY Students Union Karbi Anglong District Committee atum arpuka telar ajai mek setame patupon Rahul Dar Pangaphan Meipu, Sraban Sagraphan Dun Meipu, Achut Mosrongaphan Kongchunbang, Lapen Romeo Maslayaphan Rap Kongchunbang, Lapen Lasonsi Arputina Long Sitame Arpu Chelar Pon Riti. Jaime Kijut Arni Rat Ame Pisitame Patupon. Aluhiaman Pen, Karbi Anglong Autonomous Council EM Diufing Maslay, KSACC General Secretary Ramsingh Tokbi, Gorkha Students Union President Secretary Lapen Amri BJP Mondala President Sabindro Ronghiatum Chetongdun. Amri Homostir Umswai Homostido Jila Committee 13 Terodom Odibikon Tota এই আজিৰ তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 25 তাৰিখ অল টিৱা ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ জন্ম দিৱস এই তাৰিখতে আজি এই অধিৱেশনটো ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই অধিৱেশনৰ জৰিয়তে টিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা কমিটিৰ নতুন মানে কমিটিও গঠন কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যেহেতু নেকি মই দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত নতুন যুৱকসকলক যিসকল মানে শিক্ষিত চামৰ যুৱকসকলক আজি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু অহা দিনবিলাকত মানে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকক যাতে আমাৰ তিৱা জাতিৰ ভাষা সংস্কৃতি আৰু জাতীয় যিবিলাক পৰম্পৰাবিলাক আছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে মাত মাতি যাব লগতে আৰু আমাৰ জ্বলন্ত কিছুমান সমাজত সমস্যাবিলাক আছে বিশেষকৈ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আমাৰ পিছ পৰি থকা হৈছে গাঁৱে ভূঞে যি শিক্ষাৰ আজি অৱস্থা আছে সেই দিশটো তেওঁলোকে যাতে মানে এই সমস্যাবিলাকক মানে কেনেকুৱা ধৰণে মানে দূৰ কৰাব পাৰে সমাজৰ ভিতৰত গাঁৱৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত পেৰেণ্টছসকলৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ যিবিলাক সমস্যা আছে তেওঁলোকে যাতে সেইবিলাকক দূৰ কৰাবৰ কাৰণে কিছু মানে কাৰ্যসূচী দায়িত্ব হাতত ল'ব বুলি মই তেওঁলোকৰ পৰা আশা কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন যিবিলাক আমাৰ সমস্যাবোৰ আছে তেওঁলোকে হাতত ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস তেওঁলোকে এইটো কৰিব পাৰিব কাৰণ তেওঁলোকে গোটেইকেইজনে শিক্ষিত ল'ৰাবিলাকে আজি দায়িত্ব লৈছে Karbi Anglong tak Amri constituency Umswai long Indeng Thomkebra Fli Foundation Day mode alang itu birth anniversary Lapen Indeng Cricket Home Biennial General Conference All TY Students Union Karbi Anglong District Committee alang itu labangso Ningkan Hinipen Esek labangso Chong Maipi long nilipan mate Karbi lochali asong tiripi heno tiripi apan nange phawasame nilitum dak alang litum all TY Students Union Karbi Anglong District Committee lapen alang litum dak reception committee apan uthot nilihin pen kurwang thupajilo lapen akero pilo lalo ilitum dak Karbi Anglong West Karbi Anglong mate Karbi Anglong atokano do Karbi tiba lagi ilitum ke korti mutilo lasi alam itum akemang ustame alam itum to arise to lapen ilitum Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen dimaso mate Karbi Anglong atokano do Karbi arat akemang hemprekan tim mate article 2 purpuri ustame kacirap pon rapet tangje phanabangsi alam itum mena mane
kicing wai lo mate alang tu sampai kera penang bulana ni pensa minil tum nang krem bom lo lasi lapen alang itum akemang alang itum non siksidul cehang bom labang ta nil tum Karbi choli asongin pename alang tum cedonun pameka laki alang itum ta celong nangji lapen alang itum da Karbi yang long bangke 2022 si alang tum phana bangke ST Hills status bangke Karbi Autonomous Council pensi keramtang XCM Johnson Bea kahai kido si alang tu fana bangke ST Hill status bangke alang tu fana bangke pipon lo lasi lason dak taksi ile tum alang tum akemang alang bang tu alang tum da non pinier ni nak cesong bang bom lo lasi alang tum akemang lo ngosame ni tum da cedon papeka lapen jase mer bangke Karbiang long West Karbiang long mate Karbiang long to kanu tu tiwa pe Karbi pe itu mangke korte mutilo lasi itu labangso non ke doba ma council ke itu tiwa Karbi akhai lapenda Karbi ngong na itu na khai kadu bam sami itu cedorde mane dusure Tanti pini Karbi Prime tu ma birta panggila pansi kangtonik lo